Ni mbula binakana turanga na marama dhauru bona ngone lea VAKAKELI wiki mni rangone ni ndo wati mena nandanga unungo ni VAKAKELI ka ndaurungo diana Radio Fiji 1 sarabitale tinga na FBC TV. Owa bini binati ko ena nandanga unungo mai nanda bulangi tiko MLN Izeru ka wai lesi main ministeri ni mbula en buku ni mate wa sabari tiko ena nandanga una yan rheumatic heart disease. Ena kipa matala tiki nemele anda sakin tuwe komandana nandanga unungo. Sambula binaka emele? Bula binaka nai. Binaka rawarongo tumena wakanda bihira talanga salau raini tiko bihira na matiungo na bikinda baki na nandanga una ni VAKAKELI. Binaka walebu, binaka salwalebu na bisureti. Sambo babi binaka walebu ni raon inta maybe bulangozi inta maybe tumir talanga kina. Na buku ni matiungo na rheumatic heart disease nai. Ina walebu na matiungo kila ni lelebu era rongoza tu ninda urongozi na kena itu kuna yaza era sanga mandani kila se matangali mate baby karau matanga nindo na keni pa matale kala kana nandanga unongo. Na walebu nai na rheumatic heart disease oka mate ni katumba ni uto na nonda uto kenda todo ko também na tamate nda baka uto anda todo ko we all have one heart na utongo na kena iwasi 4 chambers ina kena pamutaki tiko nanra mai nandona sana kena nandona sana mai no tiko usar nan oxygen sena zangi binaka nando dengu bayani meroni baka meroni mbulaki nendona tamata iena katumbo ni uto kona bunura tandola tasonga merawani ya bulatiko kine tambo nendona tamata kona katumbo ya ko lenga tiko ko li bakabuna na matengo nangone saliado bakina na katumbo ni uto ya sa dan sarangana rheumatic heart ni bakabuna na rheumatic heart hiyo etikvu mai na rheumatic fever na rheumatic fever ngo bimbi sarbe kenda todo ke viti raramba mendekila na dava na rheumatic fever dava na rheumatic fever veito viva kadava na rheumatic fever dava ni bakatakil kilin rheumatic fever balet meroni kakuni leado na rheumatic heart. Bina wale usara wo bina binati ko ni samba madal taka mleta ni nangele ikeni dava na uto kene dava na uto kembe bale vira na kandara ndo boting mena nandanga unungo ni bakatakila mandanga vira na kene teke bu me dava sara ni ndarungele taraya ni na kene dava na uto na vale ube kemni kena na kanda viti rarama na sana tini kavai viti raramba be kemni na tumena ve sei viti na yatu lao kanda wana ve anu eso ni rau ni rongoda tiko mai na bia liba ni bia madalango na rheumatic heart disease ngondo na mate satarai viti sartinga bakalebu bakalanga tiko bakalebu na non rambula na luvenda era matindole tiko na tambangone kira na ngone sember sar mandangani boe madobe na baki basa ngabul ka ba salenga dole maleta ni rasenga ni kindaba na matingo ya o bakamadal vale lexara na buk ni rheumatic fever bakamunan do na manu sumindi sar sing daru ni reida na man sumindingo tuena bisanga te kedangani mbule endambula kina na tamata nadana na group A strap na streptococcus na man ko na ngone duru kini lo manda ke bakai tu ilinganda mese metui na nonde sule seng sutin do na lenga dondo nga mertukina me bakangan nambada ningel dondo metu lo maningele na group strap ngo na tiko na buno tu kina tambuena na tamata so na nonde tabingo kenda na tamata okenda menda kaku menda reida me kaku ni duru ilomanda kuni duru ilomanda na ngone duru kini ilomanda ya na bonua enangai kina na suti nengonda nikila ngo do na manu satingo sengini tikini yangonda dondo ni melakota ni tumba me vai na vale emile na vale na numuni bo mazala tiko na itutungori ndaka mandanga ni ndo tukuni kona manu so mindi lelengo andre mandanga ni ndare na loka ni matanda sena kende sir ni reida emba ni varita tongori menda kindabo ni ndona kai tiko ni bernige la ko iloma na ngun sala da boy raw ni ndana sanga me mbiuta kautani mandanga me kina weekend na kambi mbindondonga menda kila na bunu meratuki na iraseng sutin randong tigo bakalebu nga na bunu ay seng sutin garoni kina bula sabsaba se na ibakaroni bula sabsaba unga nongon kondo bakawle ni tu bakalebu na personal hygiene na nang kena dongoron mendan do bulu ni berna kana na bulu ni beran me sabsaba na tigo ni kena pakarutena kakan na kambimbindo ndo tigo ke me kindada na tamata yandua na bunua endoroni tukina na group strap
Ia na kuli niango. Kena do wakawala na tu na karo-karo, se sona mbo, se sona na karambeka, se na mate ni kuli, erandut nu yanra tu. Ya se tandola sartunga wana group strap ngo me duri lama. Keba kai tu ngai na kuli niango ando bango itu pesingin do na kame. Na ngona ngai ka tela kina na se me kada na kuli niango ngo me duri lama na group strap. Ya sa kena ikakatu masaranga ni duri lama. Lomanda tombena tamata. Na ngusunda. Nangusunda nambati ke bakai dati ko nambati na group strap ero ni duru ina bunoya na udunda ke bakanda zenguva na kambimbingo na menda kila na ke bakai mitiko na saba mena kunindo la kai na group strap ngo mena duru lama na ngona ngai duru kine lama ngi kai mbimbike na vioti taka rua se tulumbeka na madawa do umbera ngai kinda na sotiniango ikoya kwa duru mani na manu ya na ngona ngai durani ki na ngai kawango erna sutiniango. Hey, kona manu ya tunggo. Da menda livoluta. Na ngona era livoluta kina. Ira ngai sengi livoluta ngana manu. Era sa livoluta mandana manu. Era ngai voluta tale na beitikiniango eso. Na beitikiniango ya kwendo vera na katumbo niuto. Pina wale usare mele be kimni na kanda ndo potong mai na radio Fiji wana ndo mo ibitikin zinkomito nandanga unongo. Lani sama tata na keni boma dalo ya do mandanda dengo na ngau ni VAKAKELI. Sabi kinda bagitali ko na ngau na baruta kini VAKAKELI bina bole bana no munindo boti mena kanda sandola tali tinga na taliboni na toluro seiba dio seiba kena bitu toluro dio seiba dua ke bai tinga na muni bota tarno kanda rauni ni ngai bota taru tinga na buni bitala nongo membaleta na mbula ka bombi bisarti ko na nonda kawai na buni lenga rauni na taramai o bobi bina tiga mile na muni sapa matala tala tiko na ngau na sana zuru kina na tikini yango o klani tarai tali tinga na kene bo matala se koen sui na bebo no era ninda na wakila kina ramandanga nindo na keni bomatal ni sana duru mana nindo na mbula ni eleoni bunu na matungo ke baka sa duru na manu sale kinda mena soti niango ni ko duru ma ndo talangana kena sale evoluta na mebeli evoluta na manu ya roni evoluta talangana vise maniango na joints ya na buna ena esaranga ngone sali voluti kina bitiki nango taleso ena dana rheumatic fever ena dana saranga na rheumatic fever ni sa segni le voluto wala ngana manu sali voluto tale na ve semaniango se na mona se na kuliniango ya koya korngindo keni bakatai kina na momosi se na bubude ni semaniango se na mona kena ya babala baka sing ni lewa tu sing tu ni lewa na ya babala ni angona se na mate ni kuli era sese tale mai oti ngara oti tale sing mani mabu sarva ka oti sembari sese tale mai ni ro politiko na pa zula na pensilina da ba esenga ni mabu baka oti sara mina vale besara emle na bukuni wirna kandar nando batu menantangun go erna biakila na VAKAKELI so na rauni na ya do bindua ke me rauni kilan yung pia kasati go biyo na rheumatic fever na rheumatic fever endo VAKAKELI vale usara ronangun sala ronindo dur kinela mai dur inala manino de til se na katela ni kuliniango kona buno mandanga roni dur kin ye endo le bunangon endo musiki ni til so rando to vira watekena na sesem ni na momosi ni semniango ne VAKAKELI bina kandundu amendando runi bokindar sei ko na momosi ni semniang na momosi semniang ngo tutunga emosi mai sengani ando lutu na o se me adola kambi se me baka kante kena gito rakabi but na bunga na ngona nindo momosi mai semniango do tu weekend ando be baka veo kanita kay na vida na bakisa oti se na vida na sona kaya do beira ke bakai tutunga ka mosi sengani mosi raura mosi me mosi nga mai mo be ka baka samtachi ko ai rheumatic fever dina ngo senga ye bunga talanga ngo na VAKAKELI ya runi baka bile da kikina tamata nina numani ongo na mati takanga ongo na dengi so tental na mati rando keni varitik talanga mai na mosi semaniango ye nganreva mo tukuna vitira ramba
me kila na tumbu-tumbu ni ngone. Na rheumatic fever ngo endo to wira VAKAKELI na lumenda embakilima kina tinikalima. Wira na embakinimbula saranga korndo varara vivir na tumbu-tumbu me kotira valimbula. Varara vivir na gas ni buli me tukuna vira na kamar na ravi vira na ngase dake. Me keba kaya momosi na semani ang onra. Yang merando kau valimbula merli vakatarong si rheumatic fever ya sase. Ina wale busara bo bini tiko na ibang madala matata ni sabari tiko emile na nandanga unongo dotala tikina ka o bakasa mata tiko ni barita ka may nambaki lima kinambaki tinikalima beira na lubenda me bakanda redo tiko nanguna saba nanguna rawani na batakile kina okay sa durunga ni kuwa santa bakila na musini ango ni kuwa se ene tiko ndo nanguna me nangai tatarame kina nona sa duru tiko na monmone vinaka baleu kambimbi mende kila todo kana ngone na duru kina na manu o sueti ni ango mananga kinda mbera embera na nona kinda na manu duru ania ko katiga na via torsa to ngai rua se tolu na mazawa e pakatau ene tangen de nimbula se mbula tu ko duru mi ko yani ke baka tamata to be mate ina to tolo talanga na kena bata kila mai na kena rabu na matengo ina kena cost na kena normal na kene barete ko lang ando bero to ka ros to na mada ngai kinda tu na sotini ango ngai via valuta na non ngai via le valu ya ngai bata kile kina na ngai valuta tale na visa mani ango se na mona se na kulini ango se bisa ngai barete mikina na bata kile ni rheumatic fever do na bata kile ni barete tiko ya na mosini ango mosin se mani ango na so tale bata kile ka rawani vihira na wakanda ndo batingo ni barita taltinga na mona zambe kana bata kile raoni na bakila ike bakasala ia zoba na mona kile voluti na mona na bata kile na la kome bingi ngone sibi ko to biko ya ena lewana tani na babala ni yangona na muscles na biziko ni yangona kamande ke bakai biziko ni matana kamande ke bakai ndona sana ngo kona batango sandina se ke baka masaramandanga nilingana sana lewana tani non singiro ni taraba binakano na peni sana baka me lomba studu chiku na bati ngango ke baka endo na ngone endo roi ni sendo rere binakana wa nilingana sana lore ni sana sengso tini rere binaka se arturo binakana biloniti se roni ngona todo me baka me weekenda me baka me manu soni to kala kona matiana manu soni so erndo na numadala ni tobi ko zurumi ko en bekandonelo vela ke baka sona kabaya vo be kemuni ke bimbi virne le ni bonua mercotier mai volimbula ya na zana baka babala ga pertene na Korea ya ni sali baka buna na manu go na rheumatic fever go na mona ni affecta kana mona ina vale busare mele bina vale bikimni na kanda nando boto me nantanga unongo dolatina taliboni oni sana ronga na matata ni bo matala ke vai tu no muni bo tataro en vi ka ni reide tiko beira na no muni ngone kamaro taki me na dingo miti kana unongo karani na bo matata gitu bikimni na vi ka rawa ni buki kemni ka bombimbi sarti ko se kona vi bongi tina non rakawi balimbula na tiko era na bekari riko taikeru ni bakalibuta kana rheumatic fever endo saranga beira ya ni sengin ndo tu na yalo ni viaza wi kalawa merakawi balimbula o era to mate do mate tunga ni kai raka ia mengunu toton ramanda se mengunu e babi ngunu pena tol mandanga nambi chiko vale me oti mandana songongo tunge bi ko balimbula e sengin ni mate ni kai me lako me na nondambia kawai mendengaronir na ngone merakawe na vale bokla milendo no kana satingo na buni batataru ni sambula binaka na ngoni VAKAKELI nimbula binaka satingoma patalimu saki dawale na vale busara ningirtu mai bino kango ia ananda kutalo kando ya mile naturanga ngirtu mai ya boga bini binaka te community mai en na matata kena rungu di bo binang sartunga birno kanda na ibang matalo ni ibang matalo tikina sandola tingna telefoni bekim ni no kanda na toluro sebo dio sebo kena bitu toluro dio sebo ndua ke ba tingna muni bota taru na bi bota kile sar lurai rauni ni nangirme na ngono kon domandan da dengo na ngono ni VAKAKELI
Eu sabe que ainda vou estar ali, tenho na nandangona ni VAKAKELI na levo ainda ndo botiko na ngono barotaki ainda urungo dikina na kere tali tinga be kimni na kanda ke ba ni na bata tarmai ke roni vale le te to mandano mni walesi me roni na buki ana kana rungo di bobinaka na no mni taro be emele dono kada satingo ni sambula binaka isa rambula na maramo mbula binaka na tarunga chuko nda kana kene wali mina wale busara o seitu mo yana iwali ni sambula binaka na ngoni VAKAKELI ya wali ni mbula binaka na mni bata taro Tiba dua sa lakukan nilai sa ni boleh bola menilai garam. Na bukan lima tenggo. Na bengara di dapat suatu yang nilai solibi koya. Solibi wana wani mati. Oke kilat na ya gani wani mati. Yang nilai mungu si solibi. Lawan abu nilai solibi wana wani mati oya. Na raka wana wanya matea kina ngo indua mera ni wambule ko meki na maina isatu ko na matengore ya naka Bina bale busara na zauting mai na nondanga unongo emele ukila ni sa autoroto na ruan na taro ya na bunguni kena rauni wali na keni wali kena wekanda ngiri tong maya membele tatingan na wika matelalai rawani lorei beiko ya sati ko bana rheumatic fever. Na kabakale na rheumatic fever na kene tatango makile bundondo na ngona ngo kindade kene na VAKAKELI kila ni bakao kastamitaka ni tiko vendo na lube muse tiko vendua na kena vina katondua lako ve nasi se ve buniwai tukuna kina na matatanga ni no ni bakamadala na matati no na rauni baka onina bakale leda talanga na bakasama ni nasi ke buniwai kina rheumatic fever. Boleh te lewu tu na be mate taleso na roni na nanu mona si se buniwai ni yado be na luve mo roni nanu ni o ngori mate takanga o ngori ne to vidava ia me tukun bangol au bakan reti kemuni ke bakau ni sa kasami tagati ko na rheumatic fever seng sarang ndo na kanalanga no ni tukun be nas ke bunuai nasi na luve ngo to bi ko ngo na katakata mo mo se ngona o ko tel ngabe mo nan til au kerker o nanu matiko ngona mate na rheumatic fever rano ni zakaba kenandona ka vakandita kabia o ke baka sengni rheumatic fever ya I mean en dona ka roni ni tukuna berto meru ni palela talanga non bakasama merana via bakasama talanga me bakate kemuni ya enam bimbi me baka ngusaka wati na matata ni nomuni baka matala na matata ni non na roni kila na bunwa na kaila ko tikumai ke na ka mena garaba ke na luve muni sengi tuku ni na tamata kede to bitu emosin tilo se mosin se menang era rheumatic fever kede senga ena tiko na be bakandindi ke artuna da kavana na siken artuna da kavana buniwai menaroni bakandite kina iyo na lube ma rheumatic fever dina se senga group strap dina vakabuna dina mosni tilo se na matengori na group strap ya endo vakador ngai valimbula Ina vale busara emele ukilanda no kanda satingo ni sambula binaka na ngoni VAKAKELI ini boleh Okla ni tarko gima vinikati se patagi kilang na ne na lore go indua na duka na vale busara na kango kilani ni saba matalo tikina na buguni pakata kila daru toru talmandanga indo na kanda ngoni sambula binaka na ngoni VAKAKELI ni roni taro talmandama ino kango Ebu mengapa apa nama tende? Ebu menambah. Binabale busara binabale bu ebu mai ibagazaba na matingo ken taro talanga sa ro boka ro biwa kanito nga na taro ya mila Pina kabakalebu sa kambimbi mendekila ni matingo ebu nga mai na manu na group A strap na manu sumindi watu kuniti kweliu ni dhuru ina lomanindua tambay na tamata na ngone dhuru kina lomanindua na tamata na soti niango ikuwa na tamata ya engay via livaluta na manu ya nangona livaluta kinoko na manu ya sengi livaluta wala nga ko na manu me pamatea o ko livaluta tale sotale tikniango ikuwa na tamata kwa dhuruma me bakata ko kaya na semniango kwa ngeri bata kilome ke baka livaluta tangan semniango na bi bata kilike na barite me bingone se bi ko to bi ko ni momo si se bubu de semniango ke baka livaluta talangan na manu
valuta telanga na nona mona e na lorivi ko ya na Korea ko na ya babala sengeni lewan rawa se ke valuta na kulinyangona valuta na manu valuta telanga na kulinyangona e na lorai na mabu ko se sambovia mabo erna seseda kita lemai indo bunga na ngona vatakil ke lebundondo arndo vatakila do tobi rba lebuna mosini tilo no mosini tilo ngo senga mandanga rono tilo mana no mui kasibi me bakanga me bongin duanga ni kwa sibi na katu bongin ni mata ko sa vakila sa singaro ni ka tilo mana no mui tilo no mu kasibi me bakana mosia me sa bakasaranga me sa butu saranga melom nene vatakila rawa to tolon dondo ni mosinga na tilo ravaka vakila ni kata manengonra kena momosini semanyang so e budesar na semaniango ke menina turang ke na marama na veo kane ni reti ko mai sor ni rongo do tiko na bibo sekingo so no ne roni be rika yake na mosi runti ke bu mai na lambenika sina gangalo na semani gangalo lako toso de ke mai na lambenika toso de ke na inandur ni lingana so no lako de sana tamban so no lako sor mai na gurla sawa toso de ke mai nanduru so no toso de ke eroni ge wula roni i rika sana kandua iyo gendo lewo na ngona kena gendo via vakasa matakatale vakatani senga ni duanga sa tovi kono matanggali mosi ni semanianga bakoya kera melako ivol nimbula baka madala takatala ngana kau tuku na tikongo bina bole busara bina bole bono munindo boto mai ngona ni VAKAKELI ndono kanda sati ngoni sambula bina kana ngoni VAKAKELI iyo ni sambula naka ngongai kandawe naka iya nungu dorobo tuku ko chuna matengori yenda serekin festa mawala ni ibulmulle don melo may dona tim may balangi mani kabulen tiga buna buli kamani le darat tumen ma bondua o chesa mani lotar may buli selikan dabu yenda ngonongo ichu may subo ka lerani donum do murani giri ko don bitar taran vikim do merani le cek tak talal sindar ni lotole ko form 7 jungo i Richmond High bina bole busara no kangu ni ngero ngoto tona kena bibandi taki me bwana kanda bulangi emle nimbule bina kana ngoni VAKAKELI nimbule bina toto kana ga madala song kili singo ni ko indo ana wataro ni bulan lokai namatingo mativu se matimakau chikungamai ya bina bole busara na kangu bina bole buna bota taro ting mai nanga iso mitiga na numuni bota taro ndo mantan da dengu en ngona ni VAKAKELI sabi kinda bagitali tiga nantanga unungo andaro lesu mantanga na bugni taro sawoti na bugni ngiri zingo mitoka emele na kana matengo na rheumatic heart disease kena rheumatic fever ro sengani matebo ro mate makawa ke mami sembera ni se bakila mai na taka ngoi na tamba nimbula satu tina ka dio ono sanga bulwada na kena bakarite gitu mai ya senga ngani bakan rit sar baka mai senga sutini kindada na tamata na matengo mate eu tigo na tamate senga nganindo tu ngabongo mate na mate nuto mai dengu tu yani mate na mate nuto sama dengu tu yani na kambimbi ongan reva motukune vitira ramba ni kwa na matengo na rheumatic heart disease ko teke bu mai na rheumatic fever ko na kene VAKAKELI nda vosa tigo bibo se tikinango erawa ni tango mai asenga ni asudu kaya indua na matengo atau biko ya ni azurumi ko ya azuru biko na manu ya na group strap na group strap ya ko tungo na nonda sanga tanimbula na bakatau weekend tambu ya ne tamata ya ndua menda tango makikena mai na matea o tutukuna tiko bira u bamadala bira bakata ngani da saroya lalo tiko da sarabira tiko Chuck Norris o Man Boy o Superman ni rabia vivalu tiko ira tomanda ni rabia livalu ni bango mera kilamanda ibina kenra meda ibina kenra meda nira kuma ni bungo na bunu era na bunu meraka ni kene rabia kila sanga o deti kun tali bale o deti ko seni lori o deti ko meka bunu za we tuki no na medango oti ranga ve kila tanga vida na kenra wili vida na meda ra chiku melo mea
Ia me vai atal tungana vakasama ni rheumatic fever ngo ninda sabia baluta i viti. O viti mo le sara. E rao ninda takava. Kenda i viti enda rao ni valu. Ia emenda valu ni valu vinaka baleta na mati ngo ke munina we kangu. Sa vakalengati kona. I'm sorry. Walenga iriti kona wakanda. Walenga ndole tiko na rambula na lubenda. Ono sanga bulan dono vandindike vakadori na tinka diwa. Na ronondolo tinka lima kina ronondolo kawalu kina ronondolo tinka tolu. Loreni ono sanga bulu na tambayane na leni banua. Era vakalanga na non rambula. Ena mati ngona rheumatic heart disease. Ia era sanga ni sudu kaya. Era sanga tele bunga berango era sanga telanga ni kendara. Ni to vira to na mati ngo. Kalevu isada kuma na rheumatic heart disease program go. Nedana na prevention and control program. Kito bina kata me tango mai kikamuni na leni banua. Me kunin do tobi kona rheumatic fever. Tango mai kikamuni ke uir satu mere tobi era rheumatic fever. Mera kuni rheumatic heart. Me kuni jazawa na non rohuto. Ya, kaya kain dua sa tobi kona rheumatic fever sa rheumatic heart. We want to control. Me kemai mina reda tiko menanggarabi tiko. Ko me soliti wana wani matendua na tarola ko me liu. Enanggarabi bakazaba. Ngona zula na vei madao tolu. Ngona sa zula na vei madao ba. Zula na vei madao ba. Kaya kaya leka sara. Me ambaki lima. Si ambaki tini na ambaki ni mula. Maleta me tango makitiko na sote niango me kakuni voluta na katumba ni uto. Ya na kena bimbi na matingo. E valenga indole tiko non rambula na leni vanua. Kaya kaya tukuni vango ni crash. Seme zongan do na Fiji Airline. Na tamati kede na kaila na Rika erna Rico. Ena kalibai ki ena seviti todo ko ni crash ni vakalenga ki na dua se rua na leni vanua go ke muni na veo kani ono sanga bulu na leni vanua e viti na ngonongo na kena vandindike e vakalenga itiko na matingo ko sengi ni da sudu watakaya e rauni da taroba me vakanga ukaya lai balungo singaru ni balu tondonga ki na tambani bula sangan rebe na mo ni bebu ke na itombo nangasi ni buli o ke muni na bitambani matin tuto doko na itombo todo kon dobe susu ke vakau nikilani sa to vera tingo na lube muni na rheumatic fever nika sami ker ni dawi kalau mai yando na kambimbi moni dawi kalau mai na valni mboy zabanga na valni bula zabanga o ni vola kandondo kina ni litaranga to lubengo to ko tingo au riri ko taka na rheumatic fever au na lubengo to ko tingo au riri ko taka na rheumatic heart iya ke vakasando na nom ni leoni vale sena weka moni sena moni ngone buli sen duanga na leoni lotu se zabanga o nikila ni asa tobi ko na rheumatic fever se rheumatic heart o ni sarongo da ni asando dulu tiko na dulu na benzathine penicillin o kerker ni vakaungetiera mera lesu totolo mai kera sando umbiuta na idula mera lesu mai baleta na benzathine penicillin dona tarola ko mai liu e dava da kava na wani mate na kada kava na penicillin ko e vakamatea na mano na ngono ngalo ka ni kinawangwa na penicillin baka mateke saranga ko na group strep ko ti ko ya o ko baka matea na ngono baka mateke ne ya senga tel ningero ni kinda na ksoti ni ango me via baka buna tale na matea Vinawale matata vinaka emele vinawale busara ne tutuku ena nonda ngauna ni VAKAKELI nimbula vinaka ngauna ni VAKAKELI nimbula vinaka au vambula juga ni vi kenira ndi walesi ta banda bambula tala sunga venondo to buleng tukai au ndo tunga no watataro era beka ndo na awareness program me yado vikima na tubango na vea tuangan ena bukusanga ni matingo na rheumatic fever mbleteni kabo ngo me roma tungo na ndo to program ni kwa na matingori mambimbi ni ndo vital tunga vale vikena mosi tilo momosi nyango karibu mbitagi tunge na mitunga ne matetaka kondola kwa buchingo bakana dengue fever ko nanu mutuga na keroni la kumi vikeme na aviatanu na awareness program ko sivivira ni mamingoni buli na school roni pabuli vikeme mtanga kina na tumbutumbu sakwambanga na kenalebu na lebu sarna ka waiting mayana nonda ngongo ni imbula vinaka ngoni VAKAKELI iya imbula vinaka hello nimbula vinaka mni numni batataro iya imbula vinaka donga nugu batataro e vui mai na zabo me vakanda ndo rongo tiko na nam vabuna na digi
Ia kona matengore vumai na sawa. O kere. Vinavale busar emele vumai na zava lani tig buni ngauno ni sava madala tikina karotal mandangani ni wandi tigir tigna wakanda keina kawai en buguni no mundo ngoli na bianiano wandi o te ito kana tutuku ngo so ni barita ka tinika dio no sanga bulu re sambasi ka timai na matingo yana kena game tuguni kata kena ngoni bakekeli so saranga kindava na be kaya dutiko na valevo andanu alesi Vekem na vakanda tiku mai na ves ve yanu tiku tal tu ngangore werna ni mami vakales ni matintu na nasi werna puni wai tu tal ngavera na tuku na tiku aningo tu tal ngavera sona tikindua reno ni suretira merali vakaita bani na no ni songo vakoro sena no ni songo ni kornivuli na parents interview se dava onindo via va kere bulangindo kaikina Yana awareness runi rabakang. Vinavale usaremile, vinavale bunai bong mazala, vinavale bunam nindo bati umay indo mandan da dengwe nang una ni VAKAKELI. O sa akin daw kim ni talitikan na iututi ni wasi-wasi ni VAKAKELI, vinavale usaran do bato may ubobi ni binatalitu nga po nandabulangi. MLA na itero. MLA ni pamatala taga tikon na rheumatic fever. Ia na vosa ngango va pertania na rheumatic. Engeli biso nga me rheumatic heart disease. Ramata nga nintu na veise mati ni non raw na yatango kina uto. Eliado bakadabe na uto ni sato bindo tikon na rheumatic fever. Onge ukati ko yao keba kali baluta na manu ngeli vakabuna ko li baluta talanga na katumbani uto ndo talanga na tikini ango eru ni baluta na katumbani uto nangona ngali baluta kina katumbani uto yanga na buno ngeli tikbu mikina na rheumatic heart ke bakali baluta na mona na semani ango na kakeda ko keda ru ni karabi ko nga kituriri ko takabale buko na heart na uto boleta ni ndare ni bango nda singiru ni reza na uto ni ndua ela ko tikomai daka chiko ngai loma ngai torendo na ngona runi be na bingo na kita ngai momosi kina mai na semni ngona me mosli mai kina na VAKAKELI tumba na be katal ngai azo tiko ya eroni azo tal tu ngai na katumba niuto le baka samtakan na matingo nambo ke baka nambo e bude e wandandamu kata na be katal ngai azo na semni ngo ke na kuli ke baka azo na kuli ke kanimona na yolo tal ngani mona ina ya talanga ya dutiko ina katumbani uto ke baka menga kadambote menga sengen garoni sengen la ko volni bula sengen solvi ko na penicillin eroni kadambote me kadambote na dava ngim biteles tu mai na mavo na ska na mavo ia na katumbani uto ko non me mamma da sarva kana plastic indando di bango mentando lako erando tarana nasi na bunua ina pals quando tortiga ia na tandolo ta songa ni katumbani uto ko me lo retiko ke baka tandolo ta songa ndando me mamma da ke baka en alomni bemba ke se alomni bebula saoti e tobi koti kongo na rheumatic fever na kaba talanga ya do chiko na limbimbi kina do nei song ni katumbani uto tandol ta song kar kongo ta song to tolmai kan ngonge beramai yenge ange ta suka kina nanra buno eta suka na ngona sa do ta suka nanra ke baka nge to sutiko namba kinimbula to sutiko na koko ni mate me tobi koti ko ngai na rheumatic fever ena roni baka muna men toso tiko nga na matingo na rheumatic heart na VAKAKELI ni rheumatic heart na mosi ni sare mosi ni serena wateke na rinsoru ni zengu leka sara zengu leka sorando bakabuna ni randore ni randu wawale rawa rala ko ngabalele sa wawale so no rosarangani na VAKAKELI keda ngani sali fail ame sa levu na mate vekem na veo kani ni parronga tiko meni kwa e bunga eranga yado mai veki mami valimbula ni sarado botu na last stage saradengu leka boleta ni rasenga ngani kila ni atiku mai na rheumatic fever ersinka na VAKAKELI ni rheumatic fever kan sa vital no tikina rasenga talnga ni ndolo ko mai valimbula merme bakatataro na kami mindon dua merambo zawi kala mananga mai perna leni vanua merakawai ni sarawa walenga ya oviti erau ni voluta da sakila na bunor tukina na man go enda kila talangan na bunor na tukina vale na bunor seng ni garoni kina bula sama na non rendo silva bina kana luvenda o era na luvenda
nira sa paper sa ngona lalai era basilimi. Gaya na kambaki lima ambaki ono sambi unga mersin. Dola ko dole sisili. Sa seng suti ninggaro ni babinaka na sabasaba ni kulini angon. Ko rarau kina metuvira na mate ni kuleso. Pinaka bakalia bina balia busaro kila ni sa waro dapat yon na tanga uno ni VAKAKELI. Ni nangai tur tali tingana nambo ni taliboni bir na wakanda karena ndaungan dreba merna bande o tagatiga ni bikim ni na ibo madalo ni sabari tatingo. Ni sambula binaka nango ni VAKAKELI. Iya, ni sambula binaka. Goindanga na batataro, badala kisa tawatiwendo nangone. Mesa dulatiko na ambagizaba nang kayo watikina na izula. Nabole busara na ito kani marama na bugo ni batataro ya ronin dore. Levo nambalavu ni na dulatiko na bakatautiko na loretiko ibal nimbula. Na rheumatic fever mananga na rheumatic fever simberintara na uto ya. Nindu pakandina takin tobi kotiko na rheumatic fever. Menazulati ko na lomani 5 nembaki. Yambaki 5 may nangona tiko buwan din takikina. 5 nembaki kebaka me kamande sawut saranga na 5 nembaki ne nanoa. Senga nikwa. Yoko ngi tobi rokotor me biko na VAKAKELI ni rheumatic fever ena madao sauti. Ena tostal men total na 5 nembaki tal. Vitale saranga ke sambaki 5. Baleta eririko takitiko na nona soti ni anguni se anra vitiko ngababinaka. Ena matengo na rheumatic fever. Ina penicillin o koya me kila wakata kana ngono go kenda top up taka tuna Digistel, top up taka tuna Vodafone, top up. Me top up tunga na penicillin. Wati nga wana madawa top up na penicillin. Ve ira to rheumatic fever kena rheumatic heart na penicillin me tiko nga ina kena tangende inan ras inan bulan ni kwa to koya. Baleta na ngono nga zuru ni kina na monmonia me vamatia. Zuru nga ni kina monmonia vamatia. Baleta ni vinakati me vakamatia. Me kako ni bulat tiko na loma ni tamata ya. Dia nangaira kinda tala mana soti ni ngona nangai attack takatala na uto kwa sa tobi mate rawati. Pina wale busara emele mai zaba na nandar ngonongo namba ni taliboni karawa ni na weir na wakanda rento batung mengo sa matata na nomuni tuku keni pa matala de tu na biba tataro iso bekim ni na kanda ni na matoka na namba ni taliboni ni bibandi takina kena nomuni ba sala weir na wakanda rento batong mai bambimbi bir ni tumbu membeleter ralben. Nakbale na manamba ni taliboni tolu 2 ziwa tolu bawalu. Tolu 2 ziwa tolu bawalu. Yana namba ni office ni rheumatic heart Iyo, ngandre motor tal ngan ngono binakang go be ira keda rakawai tiko me no bibusaking go. Merambo bakan de otaka ni nei tuku go. Be ira keda na kamuni kora rongo tiko. Kora sa to rheumatic fever rheumatic heart ker me kakuni lutu na non reidura me azobanga. Ni sandota la non echo sandota non dikebi babunwai mengetu kuna ngama yobunwai ni otin na dikebia me zulati ko nga serauta kunindua me taro bakai ko nga na matengo na izula akenang karabe na matengo pina bole busara mai zaba nga ba leka sara na kana mai pada barito nga na songo ni sini to ando na ngonele umbubo ndina umbuli romandanga nindo na tutu ni be imbolle be ira na wakanda ndo bata mena tangona bina balebo torongo ngo ba bina kin balebo talanga nai na nomuni kota daki mana tikinangori ombula waningolo na ni mami ranandi koya tobi ko na matingo adikebi enongone singamba kitin kando kina ketua ngole ani na tamba nimbula na Ministry of Health isaw-saw ndona ni tubeng karabi alelo ndikebi mai kinabeko na matingo oti keto mai si sali durati kombuli keto ngemi kuniko talango itaderua nangone kito may ready ko tal kinizakan do na support group do na lawa bera tobi mate ngai may tukuna kinokona na italanoa nindua roal dikebi bate na matingo may sausabu avalenga na nona bula ngai bakabuna na nona lesu tele mai na nona dula kito ngai reda nangone lengo kito krea biko ya kebaka na vina kata mena buke kito ena kena kadiva ke vitiraramba ni matingo around itarobi gikabongo koya ni tuba karao mena kadibaka mbakitin kawalu andi seni to ngonin lele ndondua ngonin ganga babini mena bale emboli kena na matabu bale na ndo sele na ndo ngonele wa mebuker na tuku lebungoi vitiraramba metango makira na kawai keviti merkakuni tobira na rheumatic fever kena rheumatic heart ombule tiko na ngonongo bolete ni senga bakando ninge balutu matala kona no izula sabuli tiko na USP ke bakato rheumatic heart
Sengnero ni dona kaya na taroba na nomu vinakata mo rawata na kau vinakata na bulan. Vinaka VAKAKELI vinati wale nandanga unongo ni VAKAKELI ve emelena ide rubaile silesi enda vuku ni rheumatic heart disease me vakanda mai useti nandanga unongo sa zava talitingaki na nandanga una ni VAKAKELI. Me zava nandanga una vatonga na maza kutumani kalunga tasationa wakanda ni sama demanda.